Díomh chuirde agus fáilteómhas a go Tiobraid Árann tránúna of go Durlas Éile agus go Staid Semple. Leathcheannais Mionúr na Mún na blianasa na Corcaigh áiachant le Tiobraid Árann na cnéalach an útála fadan sa cé raibh gríanna tainmh tamlín beag áhin tá cúpla scamal roimh bailithe os ar ciúna nádeach ní dóling go méid éon bháiste chánach fiachar a grot a thir barc sí fiachant nútála fad agus gandát buatóiríon chluithesa beisiad áiachant le fuair na réachta in an chéad lá don bhí se chuún sin ar an céadaín ach nósa an nám gún cé bhuaigh an chluitheach. Tuair mí straciach an tapig ar na fórne agus sé Robbie McGrath hasnog sa bháide don fuair an baile na Tibredaigh las má gaisiúd ag Ciarán Barnige mar lán taca agus sa lína le chúltá Ón Conall, Charlie King agus Thomas Charles a lár Parke, Joe Higgins agus Paddy O'Keefe. Sé Tommy O'Connor a hasnóig ar an nahad slatdóibh agus taobh leisiúd beag Charlie English agus Ben Carey. Bí fear amach do lína lán tosig na Tibredaigh. Go dísa sa chmórtas tá sé a teocha cethir aimsethe chu hen na fethe aimsege Conall Grogan, dó a hochta ge dá i hógan agus tí sé a ge Fionn Fitzgerald. Mar sin, begar Corcaigh go bheith adach ar lína lán tosig na Tibredaigh ag sa bháide siúd tá Josh Woods, las má siúd tá Marco Sullivan, Cian Malloy agus Tim O'Brien. Thosna Garó Daly sa lína lán chúl in teachtain chaite a gine fuair na réachta achas a géfir a sé bheith sé siúd trónóna agus a a lár Parke tá an Burt Chullum, Colm Geary fear ná thosnaigh an teachtain chaite agus captain na fórne Colm Gillespie. Tagan Ed Myers is seachar a bhfurin ó naibh a bán bailihórne tagan sé siúdaisteach ar an nahad slat agus lastig go siúd tá Brian Hayes, Garrod Kearney agus Olin O'Donovan. Ach mar a dút tá na cnéalach an nútála ar fad an sa tá gaid a séide achas dólim go teasan na Parke a hán gaid san na séide mar sin ní cheart goach túnchar rómhór a géir a gluthe ach éine bhí fiochan ar an gluthe in teachtain se chaite i gcuineh Ciarán agus Corcaigh begus gibh go mbeidh feabhsa tastáilt os na Corcaigh gan idir scór a bháin aimsethe chu ónimmert ach fós héin bin an chéad cluiche imríidir agus catú seansúirtas na leadnógus a leis agus cuiineh go bheith sin ní chiaadúir Gráidirson i gimmert riamhastócha ribh slua a bhí chomór agus gandát nuair a bhíon an camera ánastócha go dagan 6 go mafa ábhíon nervíiseach mar bhíidir sa chluithe go dtí go bhfuair Cormac Dillon an báide san agus an íag san socha go dtite túnasta ach gandát seansa cáiliú de chluithe canis na múnan sa má bhuain siad ar Tiobraid Árann go dísa tá chead a chluithe imirithe Tiobraid Árann an aig cúnta an chláir an aig Port Láirge agus an aig Limnaí agus bua nefaiseach go maithacha sna hen chluithen san gandát bhí grúpa ag greibh comórtas na mún níos lutha an mbliana agus bhí cúnta an chláir Tiobraid Árann Limanach agus cúnta an chláir sa grúpa sin. sé Tiobraid Árann a tháinig ismach ar bhara an grúpa san, dimríidir san i gine Limanach caiicís áhin agus bhí bua nefaiseach go maithacha an aig fuair an Limnaí i mála héna cethirdiaag le héna cethir i síoch le an chluithe san scandát rodí maithe tarlú Limanach leis bhíidir san cáile do chluith canis Mionúr na mún in nurig a thart fuair Corcaigh an ceanna Sarara ach tuair sé deisianis agus aga do leadnóg Corcaigh dul amach ar a barc agus taspántas le dearmh a chuairt ach tuair míad ómós mar a scóirnis do árán na bhíon. sé an slua bailithe sa isteach timpeall ar Staid Semple gandát sé fear chunta an chláir a a bhail na fadóige sé siúd Niall Quinn tá hí hena berta ige an fearcíanna ach cé a cháilóig do chluith canis Mionúr na mún na blianasa an iad na Corcaigh téistóibh
Cailúnt an féidir an teachtain se chatte gam leiscéal a gine céirí nó bead na Tipperary nós gin chéad seaca nómat eileúnach gandát má bhín siad chom tééis an seaca nómat beag an breise an sa a gin is Staid Semple agus má bhín siad chom tééis an am breise san bhí seálta go méid commórtas cicanna éiricha gine agus leúnar dé ní raid sé sícha san mar a sé dachar an chluthe a chailún teach duine semach dá gail fá chluthe mar sin go gurach sé istechart a feag tamil ach na fórna inis Olaf chuntút fenna chéile I Mionúr lár parke Olaf a son agus cín tú níar de há cos san Joe Higgins agus Paddy O'Keefe das na Tipperary Colm Geary agus Colm Gillespie das na Corcaigh agus cé a cháóig do Cluiche na mún na bliana san chaid san cateisteachach a sin fachtan san a get Joe Higgins a tócan nuas a gebul Cluiche dentar Joe Éile Déardaoin siar a hen se go dí captain na fórna Charlie King pas láimh tu go bhaig a gesú a Cluiche géiltin san agus na Corcaigh Charlie King a sin tóca go tappa ige sin pas le dárbhach dianta go mahan san gan tosaí agus é dearag spás a chrathúga héanaan san dáhí hógan si is sé táim se get dáhí go dísa mar sin tásaige Conas na scór na gaimsú ach seo chunin is captain na fórna íarcht mór grí mílteach ach bhí brúá chur san Charlie King in numcha de bhrú beidir agus an íarcht san a methe fóríl ach beag Charlie sásta leis is slí go bhfuil an chluiche sa tosna ige go leor an cad feice ige seo chunin is Josh Woods amach a Joe lár na parke Corcaigh sí sin is right she Harris account an orde an the Bert Mionúr lár park a Corcaigh I fachta gas na Tipperary Shelliv na cad a cusan sa hia cúpla nómat an glehan sa Nis immert feinach ach ní léon agla ora an chadsan a scaoileisteach agus má bhí lochtar na Corcaigh an tatan se caite nóir bhí cór na gaotha a barc abhaistín da steach ní ráidir a scaoile leis an gad dolisteach Mark Kelleher sin boilte ge chofada le Alan O'Conall hosna séisiú de lár park lá díanach passan is isteach go Ed Myers a tháinig isteach an park gona for an nóíochta a dearag spás a chrathúga hen casan sé slíomháin casan sé slí eile pas siar an son chofada le fear roina hin nímó séisiúd Brian Hayes fear a hosna ar an na had slaat an tatan se caite ach díirech maríon Charlie King ar an bheile an bark a íirecht san a mehead fóríl mar sin cicamachan sa a bheith andas na Tipperary Neidir bhfuil éon líróid an son a get an bádeoir agus sé sa hí a go luch banistíocht an na Tipperary agus inis a hagan an chaid isteach an son chofada le Robbie McGrath Robbie so cruisís na cadinis cíimi de son Olin O'Donovan Fear na groig a fada os a córamach bhí sé sin mar lántasach cé go bhfuil ifir a cúgdí a go chafir a rám Blachan leis go bé garód cairní tu sé sin amach as an lína lántasig Mionúr bhí go nóthach go maith an teachtain se caite Daróidir bhain pas láimh inis go Gillespie Shelliv a sahanis gas na Corcaigh ach cadíanna siad leis a Shelliv san Tá máin chun cín tá fear ball an aspig Daróidir na bhain ach a chaid san Cailte ge siúd agus éine se ge Thomas Charles Spás ge Thomas pas láimh is seolta isteach ge chofada le Tommy O'Connor Chasan na parke hen Tommy leis sin agus a ríis na pasna das isteach a Jonah Tussathe agus tá sé seo cruthú feibanna do lína lán chuún na Corcaigh ach tá sé dachar leis an na Tipperary gen Spás a gháil chomh héin agus siar a hen sead inis agus Shelliv na cadinis ige Joe Higgins Joe Chow leis agus a dúra sé fé faointe sin builte isteach ige an crunas ige ach ní raibh fad ige an bát san agus amach inis a hagan Josh Woods leis sin siar a hen se Mark O'Sullivan good Woods Mark Kelleher inis Selina Lontassin go hosnig Mark an tatan caite gunibh Ciarí Tim O'Brien siar go dtí má dúir go leor pasna cur le chéileann sa gas na Corcaigh ach níl mórán spás crutha coch níis roiid siad suas na parke Channa bhrú áchar san de get Tommy O'Connor ar na Corcaigh agus siad a dearag briseach a Selina lechúil féin ach seo inis pas seach sa spás agus dámach sa déanta an tatan caite gunibh Ciarí bach go leor feiban na crutha pas istechan san go O'Donovan ach sin sár chosin ach níle dain séir glant agus Cluiche dentan san Brian Hayes ach immer te bhd níos a bhar ó Corcaigh go báta san bhí spás os cúr an lína leatosig an lína lántasig gamna scéal a báta san agus bhfuileidir a chaid san na seach sa spás agus híoch má úsáidan tú an módíireach darlimsa go grothó tú feibanna
Das na Cluiche, ach, dis scórála an so, I get Brian Hayes. Bhí sé pointála go más na Saoircheicne an tatan se caite hálófaga seolach sé níochtsa, Harris se trasnán, rud a háidíantaige, an chiad scór mar sin don gluthe, teis chéireann óm go léhansa, is Staid Semple agus é sin fachta, I get buachal roianna hinnímo, mar sin na Corcaigh chun cín, Robbie McGrath, sé fada leis sé ceansa macha Jolar Park agus penna bhain san tá géirí das na Corcaigh ach teachta gáir tá Déardaoin fearhhail an aspaigh is sé teabhar leis chun cín agus rialan bhaintá se nimmart again réiteoir sin pas le dar bhsteach is go Ed Myers a siúda túr fensbreach ach a gas sí sin ábhrín ró vinni ró bhuair dhin agus an tarna íireacht seolta fórílan san agus na Corcaigh ach imirt níos a bhar léirithe cogadísa an teachtansa agus muína chu as tá féin agus go bhfuil sé dábal an chaid san íola seach go tapig mar nó ríoh an deróla nó duna san ihre cúdíag dos na Corcaigh an teachn se caite bheasa a go raibh sé breábal ar a chaid héana a bhhachtint agus go gur thug sé siúd feibala da aon lína lán chúil agus sin bháilúnta chun sanna mo I gcead Joe Higgins rialan bhaintá sé nimmart again réiteoir is raimid siar an son se Bhí sé ráite gan réiteoir leis na himimeóirí gur rialan bhaintáistin san agus na Tipperary Cartar fada gan mar sin agus siar a héimiid mic Sherry inis ar chlón mala agus an pas sin díad a chós cóir an tosaí agus pas le dear a bheith sin a chu réiteoir a rá go bé Film Fitzgerald sola me le glá bheith sin ar a dalamh nó neidir go bé Charlie English me leiscíal a chu réontlí se chun na Corcaigh go rééis agus iad a crothú feibhanna de Tipperary nuair a héintse ar an núnsaí agus iarracht mór grí mílteach agus bhfuil sí sin seolta Harris se trasnán agus séadnú nach sé de sin é an chiad iarracht atá fachta agus na Corcaigh sa chomórta sa ón imirt agus é fachtan san ag é captéan na fórne Colm Gillespie agus beisiad sásta leis a túsa Cic Gary Tokenson I Joe Jamie Bergen a teachtamach ón na lína lán chúlach sár chosint an son ó Mark Kelleher a réiteoir rá gur imirt chalíise go bhí ann ar deir agus Déardaoin agus glóir an gad feici ge siúd agus garód Carney inis tá sé dechar a fear stop nuair a hen sé rúthar agus é sin seolta stacha ge ó Donovan a túirt fan íarracht son agus í sin seolta Harris a trasnán agus hiachanis sífainte fachta gas na Corcaigh gá íarracht ón imirt Déardaoin ó Saoircheach agus beisiad san beo sásta leis an túsatá deanta go dtíon gluthesa. Cíimiad is feibhanna chu leis a líróid mar sin na Corcaigh go bhfuil isteach ceanna san agus há líróid eile is builte isteach ach ní chuirigh sa isteach ná amachchanis an na Corcaigh mar sa cosan atá forbór na scóranna tífainte fachta cosan go dísa Iach seo buite glanna chicamach Tipperary Árann go dísa agus inis Mark Kelleher a teabhar leis pas is seach sa spás í sé díar a Colm Géirí a ghaimsiú ach ní Robertson amach go mar sin deis agus an na Tipperary dul ar a bhre húntaí agus cé go bhfuil te luas a chluthe beisiir de súl go mé sé dábalta scór éigeanta ghaimsiú ach drof asantá agus tá dain sé rán agus is tólam sa go raibh gá leis an chalíis san I Éile an báta san mar bhí bert nó túr de miróí Corcaigh iala histechan san leistigh de lína chosanta na Tipperary ach Saoircheach atá agus é brunta an sa ar Corcaigh agus óla nó Donovan siúd a túr fensbreach inis tamil fadamach díirechós cór an dá fola bhfuil a fadige bhfuil a crunneige háhachal an bratbá an ordathe agus hiachar sin na Corcaigh me chéad a faointe chun cían sa is Staid Semple agus beg ar Tipperary Árann rud éigeanta dhéanamh leis a gicamachal samar tá buite glanara éonúir a minister an chaid san síos ar a dalamh siad na Corcaigh a há olabhá Cicamach Gary Tokeríis ach fiachar I brú átá chur ag tosa Corcaigh ar chúlathe Tipperary Árann agus a réiteoir arán san gur lag Alex McSherry lád ar an chaid fada sa bhí sí ar a dalamh mar sin de scóráil éileann sa doth na Corcaigh agus ige Brian Hayes caithfidh
Gnúrach rud éigent leis an réiteoir Niall Quinn Aboutasson an chaidsan tu isteach aige. Agus bhí de scórála réúnta ma aige Brian Hayes ach pe seb seásásta go dog líróid go dog a réiteoir an líróid san isteach agus fiachar seo chéad a faointe idir na fórne. Meag an bearna san miad a haach go chuig faointe. Brian Hayes inis. Grú féin a tót fans briuch agus ní ana sé siúdain darú do wachal hiachar sin. Díra charis a spot a dómh chuig faointe inis I gas na Corcaigh agus peisiad breásása leis a tús bleodrach hádiantcha sa chluthesa. Éistenis Lop takeíochtach fiachar sin an bhálta bháin Éile buaiteir ag amach agus caiig na Tipperary go bheith cuaramach an sa agus seo chun scór Éile os na Corcaigh seahachal puinte ibre dó fachta ige óla nó Donovan das na Corcaigh puinte ibre sé óh son agus go dísa réthrás in na thomláin le buchalí Corcaigh. Agus mar a tacaigh feabhsan sa Chiacamach na Tipperary, beisiad a 9 séan sa agus gan sin fiúbháin leislí tíd an chiad le. Fadamach a héin siad agus géirí féin a bhunsan agus hiacharíis. Gúil sí sin fachta Ed Myers siar a héin séisiút chofada le O'Donovan. O'Donovan, Myers díala leis isteach agus cadí anna sin sa sé cuioine bhar bháid a bí siúráilta chusan. An bhéad leis O'Donovan a raimsú níl sé ábaltach sa crinse a héin, crohínse ábharín spás go héin. Agus hiach go bhfuil puinte fachtanis ige fear nuamhbán bailmhórne puinte bhre seachtas na Corcaigh a chiad puinte de Ed Myers agus mar atá ráite gom buaite glan an sa trónóna chiacamach na Tipperary. Robbie McGrath is a teachtamach. Choráid sé seo garid a héin sé amach a Joe Thomas Charles inis agus sin níalathe. Machtan son ach fiachar seo há sé chódeachar ar teachtamachchas a le féin mar tá nimmirtir fad hí sé a daobh sa a chá O'Donovan agus Mark Kelleher tá sé a déanamh sár obair an son agus iad á dhéanamh son dus na gosantóirí agus canna síocht go hilas go thomláin agus na Corcaigh an sa Gillespie. Pas láimhan son siar cho fada le Mark O'Sullivan. Brian Hayes inis há sé chic fachta ge Brian Gadisa. Agus Mark O'Sullivan inis takeas was on lína lán chúil agus é siúd a rathe son nach drofas inis agus a bhfuil deis inis agus na Tipperary dul ar a bhreithún saí spásan sa histig ach an chaid son agus an glóise tun muilthe ábharín an son a get Charlie English. Iach sé os a chóramach ach cheap sé ná raibh Seansaige an chaid san na cheolaisteach ach inis tá berta son istig sa lína lán tosig I gas na Tipperary ag scór a tastáiltha son fiachar seo inis cé bhthaigh a ráscha go chaid son. Cíimi de son agus sé líróide bh an rás an thairis a taobh líne le takeíochtta na Tipperary go beidir rá go raibh Cluiche déanta an son stólim ar Conall Grogan ach stólim scríb a carta gin réiteoir nar a bhéin Cluiche déanta Ed agus sellibhrísin i gas na Corcaigh. Josh Woods a teachtamach leis. Sellib na cadine sé ge Colin Malloy. Seo fearr líomraín a chud chaide le réna hennímo. Ellen O'Connell agus sin pas le dár a bhistechan sa go Myers agus seo glúiseach deas na Corcaigh ó taobh na Parca Brian Hayes inis cadí ana sé sin leis cá sé bheith cuaramach gan numa go coscéim na hógail cá sé bheith cuaramach leis gan na chaide hút nas go dtís na Tipperary Ben Carey inis hena tí fachta geisiú go dísa sa chraibh comórtas chaid dear go briseach an son ach brúáchar ar siúdaige Garród Carney. Agus snébhí sa cappa gomach Garród a mothir an nachad slatas na Corcaigh rud a táach se chunanis na Tipperary agus Joe Higgins pas seoltaisteach a geisiúd an sáinis agus bhfuil deiscóráil an sa agus na Tipperary agus ar deide hir hail puinte fachta go son agus is ón go bé Charlie English a bhuair ghóibh agus bhí géargáil leis a scór son agus inis dúir sé sin ábharín féin bhaín das na Tipperary. Josh Woods inis amach a Joe Lord Park agus sin buaite gas na Corcaigh Colm Geary an son pas seoltaisteach a geisiúd an son chomh fada le Aaron Cullinan. Aaron ciún go maith go dísa bhí sé feicálaach go maith
Bark Abisheen the Stacker here, show me road Bug Dassenson, Edmire Pascalant the Stachenson Hofadele, Olin O'Donovan, Sheer Hofadele, Dara O'Donovan, and Ishka Olin a Chowlish, Tour the Hossentori, Tibrador and Timple Shoot, Achan Horsal, Denta at a Gadash and Schulte Sheeranson, Agus Stolum, Gabe, Brian Hayes, a 4 pointers on Dusna Corcaigh, Agus Goodisa, Maravisara, Ha, Rehan Roshka, Humlon Low, Hock Pointica. Agus Canach Pointavoin, they get 4 in the hot tip. Robbie McGrainish, gathered the Henshash, who let you get come off, had let Charlie King. Charlie, Agus Husson Fahanson, O'Brien Hayes, Chasson the Park, Henshanish. The Chow low going the Fiaran sorry or the Ian of the Gahosson Tori Corcaigh. Right order, oh, Mavi sorry or the Ian Yan of a son come out the son. Good. Rivshak Kali Shuk Marshin. Sarah Hickinson. Brunta. Déardaoin and I said Sundanish adult noon sea. I guess I shouldn't bolchistach a cut Déardaoin Hogan a rhyme shoe. Dahi den of Gamahanson brew or a shoot. Ach and Hudson at a dollar because he fat to get fair clonical tip. She shoot Aaron Colnan. Ach a Kiltig Árann. Facht National Sonish against the Tipperary. Kimi the Sonish against a ray toe. Another good deed. Cada hit to make every 11 tosh or number to get. Sir Hick Brunter Déardaoin. Shin Deshacason, Dollar and Unsi and Vautavon elegant. Gedisach score of one factor session factor get Charlie English. Bolchistachan Sunnach. Lina Lawn Hossent Corcaigh a Gimmert Anova or Fad. And Lina Lawn Hulan Sun Agus. Hadi Shava Arach Marmarvi Sora, Shay Chocha Kahar, Time Shega Conall Grogan, Dahi Hogan, Agus Film Fitzgerald Godisa, Ach Masha. He led the score of one gate to get in the Corcaigh, Grove Godisa, he had admirers or Rishigus. Tasha is stir in the Himmerhunson on that slat, Agus, Leathcheannais, and a Brabson the Brian Hayes, a kind of Ervoda, Hosha, Haggis near a Tiobraid Árann, and Tráchtaire son, nor a 4 Brian Hayes, Shelleverly Road, Visha, Éile Hestach, Lastig, the Line, Longhun, the Tipperary, Agus Hiachar Shininish, Hena Hochtiga Corcaigh, and Fuintavani get Déardaoin Árann, Agus Godisa, Canasiacht, Agus Maastricht, Umlan, a Husband to get Hoganic Corcaigh. Agus in Ravi shade in Sun Chasson the Park in East Lowham if you can cheese and so. I hope love rat temple in the park, Agus needed a bug of Martian. Yet can you can't Venice of Arags, no yachen to. It a bark, Agus a drumple in the park, she if you can't no taller at Fadagus. Kaffer, Mulla, Hort, that's not the Inivina Gobber at a bark, Mar small clay armor, Godisa Viselevas on the Tachtish cat. O me Brown, could in head law the me vehev. Big Solom Craigh Shay, Cluiche Immerhe, Snahan Rod, Snamoniacht, Suchide, and so a Gugamoon, I guess in it Nacher, Shask Cool Law, Martinis more in the Cluiche. Kimi the so right toward the Dolphin Kaintil, like on the Emirodi in the Tipper, they got knocked for a head carta, then drawn on and so. I guess Beige will foster Tráchtaire Déardaoin Árann, Shat Carta boy knocked the Henson. You get in right toward so Godisa, I guess Neil. Leve have nos in the forn laga a haimach Godisa is a gun of Kuntan Chlár Limnach agus na Déise a bhí Déardaoin agus soch go bhfuil level níos iarde ag imiróí Corcaigh sin pas le dar of Stachanson cho fada le Olin Donovan ten session siar agus a stolim go bé Myers a hug fashion about the son ach an iarchtson a mehet for real marsin chief into Godisa Scholte at for real again ach Kimi denish will shagger against the Tipperary the show. Ní le an dáteach go gabhraigh an cluiche go nimh nó riocht le bhuachlaí Corcaigh an teachtain caiteach beagal ban for an banisteocht beásásta leis a freagra a há tucha an sa chiad le.
Nain nó matí aga methe a déir sead lum an sa ar a glog a Staid Semple lech díirech mar a háidíanta go mion minic sa chiad le tá selim na caide buite an sonna ga fearhhail an aspect daró Donovan agus ní léon bhile na Corcaigh nuair tá sé tunna dollar an núnsaí bí seolta go bhfuil saoirchic an géalte i g Tiobraid Árann mar ceile ar seo leis agus sin immer dúnta chuig siú deiscórálan sa agus na Corcaigh agus sin báte sa líontáin i g Alan ó Conall agus fágan sanna is go bhfuil dó a hochtar chlár a scór i g for an Corcaigh agus ganach pointe bháin fachta g Tiobraid Árann go dísa Reherráis smacht am lán canasíocht am lán léide hansa ag ógáin ag Corcaigh sa chiad le agus caig Tiobraid Árann cúpla scór a ghaimsiú a chaise chó deacar ar a teachtamach as a le féin. Seo chuúna na siad ben céirí a fiachar sin daró Donovan an bhálta bháin eile agus seo chun Corcaigh go rís bhfuil se a cuine bhar bháide béide go raibh óla nó Donovan cuine bhar bháide an bhálta san ach tá sé breás ásta ghlacha lena faointe trí faointe fachta geisiú go dísa agus níos seochail. Big córáid fiúla a lochtaíocht a Corcaigh mar sólan go raibh chuide chu in níos librí an teachtain se caite nuair a bhfuig buchlaí nó réachtar ach nuair a chuoíonn túir tá na buchlaí sa fenna seachtaíag ní chorach chluthe mar sin isteach námachar san mar sin hiag chluthe líomar ó siad san an chluthas tochtaí ach seo chuúna is Tiobraid Árann a teabhalóch an cín agus tá scór na tasáiltwatha rimis le hama agus a módíireach an úsáide chuinis agus a bhad níos a bhar abáta san glóiseachta Paddy O'Keefe passeolta stachan sanna geisiúd agus a bhfuil dáhí hógan Éile histeach ach téin sé siar an son agus an chad san builte siar agus scór eile fachta i g Tiobraid Árann agus is tólim go bé Conall Grogan héanna fethe bhí fachta g Conall go dísa sa chomórtas ach héanna fethe héanna is agus a bhad níos a bhar ó Tiobraid Árann na báta san. Mar a bhí sa rás le bhréalde fiúil seo ar fad ó bhí taí chusan ar a chéachar sin ní raibh se las mod an le chearcail agus a réiteir ó chun an líródsa a chahabhnáirde mar sin Mátáine a dís scór eile ghaimsiún sa gáfaointe tappa go ní go chéile thuaireach sé sin misneachtas na Tiobraidaigh. Réiteir aráileo fanamach bhaiminis níl amach bertas a histeigh agus snéige díireach a fiachar sin a buite go Tiobraid Árann na cuine bhar bháide háisiid agus bhfuil calísteant san son agus cécéadacha brunta ag an réiteir agus fiachar seo inis. An í seo tús an teachta níor das na Corcaigh agus Conall Grogan táchan í seo a thógant agus pointe bháin fachta go dísa cécéadaigh táchtach lei seo duine seach náfud tócaige mar túirich sé seo misneachta bhuachlaí Tiobraid Árann ní léon dát fesan Conall inis agus í sin buailte gach lagíocht bag siúd agus sa bháilteant an sunnistí ag Josh Woods agus Fatman Rost níl sé go briú amachtas na Tiobraidaigh sáinis agus seachún Corcaigh luas leis a bhrethún sísa daró Donovan ach an chailte geisiúd agus tá sé nach chuimhlinn cartan sanna mohamáthir bar ben céirí inis siúd stracha chun na talún saoirchic brunta ar Tiobraid Árann siar a hen dáhí hógan leis seo chun cínacha sé dul agus inis captéan na fórna Charlie King Charlie a fiach an timppla ar pas láimhe seolta go chofada le Tommy O'Connor sin builteisteachchan san chofada le Fionn Fitzgerald agus a bhad níos a bharrás na Tiobraidaigh abáta san agus a bhfuil scór eile an ann gáibh tá agus díagar níag tá siad a teachtasteach agus tá siad a fáilt níos a bhar fad san chluthe $, tí faointe is feachtacha dóna é má sé agus na Corcaigh tá níad a rís pointe nó gáile a ghaimsiúnsa agus smut a bhrú a chur ar Corcaigh agus a bhad níos a bhar ón gicamach abáta sa Charlie English sin pas le Darvan sa agus cíachúntaach dianta agus na Tiobraidaigh sa lasa iad a teabhalóch an cín agus a túirt feadh faoint an son tá Fionn Fitzgerald ach bhí rial an bhantáistige mar sin saoirchic isteach a bheith ann Tá Tiobraid Árann agus cíisiú an son an gcéanna bris amach tíad na scamil rú a bhí bailithe os ar giún an áde
Agus sé Charlie English a fuór an pointe der nach mar sin. Gá pointe fachtaige Charlie, pointe bháin fachtaige Conallach. Cé cho táchtach sa bheith sábháil san íon Josh Woods. Ont ge céirice san. Ach, Conall inis. Mi leor cho cumasach leisúd hallófa, ná gur sé seach ar gur sin céirice san na mú agus an serchic san seolta ar se trasnáin. Fágan san inis go bhfuil cheir a pointe ag fuair na háte. Nís a bhar fós ná go bhfuil siad a buchtint an cic-amach an sa. Se chuún inis Corcaigh sin cic-amach le dearmh ó Josh Woods ach ní Robertson amach agus Thomas Charles inis agus é siúd a teabhar leis chun cín riil an bhaintáise an nimar gen réiteoir achas dólamsa go sé de sean bhadóg mar ní raibh mórrán a Thurles os cór. Súla Thomas Charles ach se chuún inis Charlie King. Cín sé siúd barna, tein sé tíad riil a bhaintáistin san gen réiteoir ach Carta fadan san ige Tammy O'Connor hic sé gur a riil a bhaintáise an nimar gen réiteoir mar sin dút sé leis brun an serchic ar in. Teisinis ige Conall Grogan pointe eile a ghaimsú. Pís a fér catan ordige díar an ghail san na hós. Ní kick. Fris desa, ní leon dát fesan. Conall Grogan ach hiachar sin skillúachal. Ní leon dát fesan pointe over the chief achta gesúdanis, pointe over the cúg das na Tipperary. Agus le chúg nómat an oas. Tá fiaus mór takeir chud immer agus dámach an cicéirice san aimse co. Socha go gáir sé le go bhfuil cheirich lethe go dísa immer a coch, snéir a chamíad a bheith fiochantir, mar ní hiigim se. Chunas náfuil comórtas ar siúl do bhuach líoga nos go bhfuil corntaltan igin a greibh na sínsir. Mar má bhhan tú airad le a chúnta is cum leat más an rád idir bhenach nús sóisir nó sínsire is écht é agus is olm sa gheartún comórtas a bheith hán chun fiása chuir na fórnas agus chluí a chrathú gáibh agus deise dul suas go átain na nuas park a Chrócaigh. Mar damach taí casan I bheith gimmert na comórtas sa faoi ís nuair bhilech grád na sínsir le bhechan taí céannacha. Gan dát. Ní me se ag eagrainn nuair a dísa. Ach an cic-amach inis a thugann ag Josh Woods amach a Joe Lorna Park agus I chuir seo buite glanir cic-amach na Corcaigh le cúpla nómat an nuas Charlie King inis cadí annig Charlie leis an citóg a úsáide sé sin pastas a seachas spásan sa inis agus a bhd níos a bhar ó for na háte Tiobraid Árann sé seo chuún inis Paddy O'Keefe an chadsan builte siar aige Paddy cho fada le Tommy O'Connor sin pasas le dearmh a seachas spás agus lína lán tosig na Tiobraid inis a crothú feibanna Da Corcaigh agus Ben Carey Chowle siar a hen se go Tommy O'Connor immert feinach an sa os na Tiobraid agus se chuún inis dáhí hógan riil an táiste geisiút ach fiachhfuil dáhí ialla leis isteach agus a réiteoir rá ná tháinig feic as an montáiste san mar sin serchic dos na Tiobraid agus deise linis ge Conall Grogan agus tééis de Corcaigh cena síocht lán a bheith a gluthasa sa hiad fehinómat diad fárá gur inis go bhfuil an canasíocht san agus na Tiobraid agus carta buí nachta nadidir an le Alan O'Connell an nachtach an carta buí san ga me sin na chinúgó mar gur bertach imiróí Corcaigh timpplair a choríis Conall Grogan agus a ríis ní deis róist í seo ach imiróir cho cumasach is atá Grogan hálófa gomach se ann I sin I heola har se trasnáin agus hiach go bhfuil pointe idir a cehar don ógánach pointe idir a sé das na Tiobraid fágan san inis go bhfuil 9 pointe idir na fórne agus báide ag túsan tarna le nó báide ag deire an chiad le tugach san Spreaga agus misneachta Tiobraid Árann mar a rís tan cic-amach buite go Charlie King abátasan agus a tóga go tapig a geisiút cho fada le O'Connor teachú as ón lína lán chúlanis Tommy Sherry sin builte teastan an sahanis agus de Déardaoin chad san I heola seach go dtíon lína lán tosig Conall Grogan á loraganis a me sé dábalta a ghaimsú a bhíonn siad pas láimh amachchan san go Thomas Charles ra teasan na párce tá Thomas
brú chuige Garród Carnier a cín sean son off in her timpeler Charlie King sin pass le dar of Charlie Chowlish a queen of a Charlie beidir a fiochair an tógánach sa dara ó Donovan Tasha a gimmert nú tála fad Tasha na hemátas na Corcaigh agus cécho táchtach is a bhí sin inis mar bhí Tiobraid Árann a queen of Samach son fachta cynni fachach barn the séfaintir in the fórne Brian Hayes a Chowlish ach ganzi le siút shaka a Déardaoin tór Carta fada go an Éile wachal Réitór inis ní hastig waig godóg fwy esin so go tapig sin godír a tóg co Corcaigh inis Colm Geary agus hat hamlawn ó for Corcaigh score go Déarnach. Ní leon doubt ach go bhfuil hamlawn agus hat hamlawn ó chuadar ein rúthar nó glúiseach suas na párce. Se chun inis carní wachal agus bra leis a bheith gúmpar na cadiach an cín agus fiochan suas inis díar go passan a ghaimsú. Chuninis sin boltistachan san go ó Donovan. Ó Donovan, sí faointe go dtí sa fachta gan tógánach siar a héinsead san go Colm Gillespie ar nas gólan ó Donovan, Colm Geary inis a báutasa, pas láimhan san sioltistach a gach drohíarachtan san na díar galan ó Conall a ghaimsú. Agus Tiobraid Árann inis agus csiach úntach diantacha san. Simach náfuil ein scór fachtaige Corcaigh ón feithú nómad na scórnar fad take ó hin ó Tiobraid Árann. Siar a héinsead inis chofada le Thomas Charles bhfuil scór eile ná an gáibh rimis le hama níle wachal mar hiachas san nómad glán da an chúteh gorte imlíochan sa Staid Semple agus téistas na Corcaigh tús blódrach a dhéanamh le duine ómad an nuas tá na Tipperary I gealú ar nás isteach sa chluthe ach an scóran sa Staid Semple I geile hama Tiobraid Árann sé faointe Corcaigh Déardaoin be mídna ar nás tispris beag. Se chun na Corcaigh go rééis agus iad a crothú fáimna de Tipperary nuair a héinsead ar an únsaí agus iarracht mór grí mílteach agus bhfuil sí sin seolta thar se dechar a fearsa stop nuair a héinse rúthar agus é sin seolta stacha geige ó Donovan a tút fan iarracht san agus sí sin seolta thar se tra tiide gicamach agus caiig na Tipperary go bheith cuaramach an sa agus seo chun scór eile os na Corcaigh se wachal puinte cadí anna sean sa se cuine bhar bháide bí siúrálta chusan an bhéad leis ó Donovan Gaimsú níl sé ábaltach sa crinse hain crohínse ábharins Joe Higgins pas seoltaisteach a gceisiúd an sáinis agus bhfuil deiscórálan sa I guess na Tipperary agus deide hir hawl puinte fachta go san tá sé seo stúran na himmarhan san ó nahad slat agus léiti go maithe ar a breabsan ag Brian Hayes a cíine bhar bháide á sé agus ní a bhacht bhfuil séir chican sa géalte I get Tiobraid Árann mar Kelleher Thurles agus sin immer dúnta chuig siú deiscórálan sa agus na Corcaigh agus sin
Chef Falter overnash, Tusen Tarna Lahans Sagas, Cadamar Tachtanir, how do you get Tipperary Árann Gadisa, Tossagum, Govil Barnett, the knife pointed in a fornet. Ach, Neil, and pointed no one score fact to get Corcaigh on Fehuno with the Giadla. I guess Peile can make Corle, let Tort no Garev Corle, fact to cut, no front banish dicht, Corcaigh. Bei sé dímach leis an slí go dtíoch níidir an chéadlach cé grib tús blódrocha go dtíon géad le ach bearna den na faointe níl sé dó dhéanta techt siar as so agus tuigh Tipperary Árann sin inis an réitóir Niall Quinn Olaf chun an chaid a chahab an áde cé cháilóig do Cluiche Mionúr na blianasa Corcaigh chun cín Shelf na caide I get captain na fórna Colm Gillespie siar an isca Colm Geary Florig Shelf a Gaddison atá Mark Kelleher Slávy shear wig shoot hofada le Mark O'Sullivan Barna Moore Oscaitos Cor Mark so nish hofada le Darrow Donovan agus tá Darrow gimmer kama ach nader und son pasle dorvistach go olden O'Donovan ach genúr kinúnach hun sé dáhúl only road agus solengr sé fiechan timple on made spásas marsin vige so shaga the Hosantori Tipperary Árann tachtamach leis an chaid agus brúachar son Jamie Bergen shear hen shagadi Modor Robbie McGrath agus brún sá chur na Tipperary ag dianta go maithe conis agus spás inis go an chadson a bhagus was na park agus sin pas le dor a bhistachas son ach ní á cartan son lo Shaban Lee Road and son of Dean Roar the Ráhí Hogan Corcaigh inis Siar chofada le Colm Geary Machan sánis go Aaron Colnan Brúachar Aaron Fachtanis go Colm Gillespie captain na fórne agus sin pas le dor bh seachas spásan son chofada le Alan O'Connell agus sin tóiste go maithe agus dianta go maithe son ag Brian Hayes Shelf na caide buirte agus na Corcaigh agus seachúninis Alan O'Connell agus brúachar ara Réitóir ágrah son ábhín sfia na son duine do Hosantóirí na Tipperary agus sleanú isteach Shelf na caide Corcaigh luasa tarna lehan so Cháineo Matíag chaim siidir an scór dearnach ach beag deisinis an so I get Brian Hayes héan na tí go dtí sa fachta gan tógánach Hosna sé siú ar an nahad slat a barc abhstín de stack an tachtan se catteach a stólimsa go bhfuil áit níos a bharga agus sé sin sa lína lán tosig mart nuair a ghainse Shelf ar a gaid tá sé ábalta pointí a ghaimsiú ó nimmer tá sé ábaltaí a ghaimsiú ó sé chicana fágan son go bhfuil dó déhanis I gas na Corcaigh barna de de pointe idir na fórne Scíimiad a sohanis bhí buite glán a chicamach Tipperary Árann sa chiad le Sin pas le dorvan son o Robbie McGrath agus seachún Tipperary Árann inis sé the Chowlo captain na fórne Charlie King a fachta ar nasin sa inis get Charlie ruharúntach dianta gesú a hocrú féin be sé seo dain tíireach agus a trasnána deachta gáir Tipperary Árann ach má sé ní raibh na Corcaigh ábaltaí sin ich mead amach Báide fachta ge fur na háte an báide san fachta ge dáhí Hogan agus dheachanis se wachal ach tá Cluiche in Staid Semple héna sé ge Tipperary Árann dóide ge Corcaigh agus sin báide ifir a tí do ráhí sa chomórtas go dtí sa mbliana agus díreach mar a bhí mar a bhacha an tosaí le dear a bhí se na rúiseachtan son nuair a fseab an líróid amach ón drasnán agus inis bhfuil freigar agus na Corcaigh Garród Carney a teamh leis spás oscailteos a chóir amach agus lena chorann tamil maith amach chomáide agus sin pointe le dear agus fágan son inis go bhfuil scór fachta I get an siúr a hosnig Elína lán tosig na Corcaigh agus dó héine ag inis a son héna sé get Tipperary Árann Robbie McGrath Kickamach Garrett Tóca Gesúd Tipperary Árann na tachtamach leis a chaid Charlie English inis Charlie a fiachan dós a góir amach cadí anna sé Cam nis gilna héad sin an tonadí tháinig isteachchan son Darrell Landers Fnad a go díirich cé há tóca amach a ges na Tipperary Cin Thomas son híh ach kicks there, low son, Tommy O'Connor. A tóca go tappa go gesúd. Sin immert fahan son ó Joe Higgins.
Mach a spáis about the sun agus orchos an jos na Corcaigh a fachta nasin so get Tiobraid Árann agus pas le dor of stachan sun agus iad the Déardaoin he hogan a raim shoe ach sin orchos an jo Corcaigh Árann Conall inish tachtamach leis a guide Pas Scholte ges on chof had le Allen Conall agus Spórt inish ge column Gillespie cadi an a shashud leis a guide just na parke hein shashin chof had sun Le O'Donovan. Sanach le immer ge O'Donovan gan daut ni host se shooten tach chikatach mo sha. Sha thosna und so ge sei immer tan war her fader nis shelf na kade ge Brian Hayes brew acher Brian. Ach die ganze gema ge Mark Keller her nis nil score gedi so fachte ge Mark. Ach ta de score all nis ges na Corcaigh ge servode. Ha ge sink chiach unter son. Oh Ed Myers wie galore led die an wege. Ach fos he wachel. Ni rus hat chan kocht. Ach studische an ganzen stach. Le kus na broige. Ha ge sin body richi das na Corcaigh nis. Agus beide go bene an body buachach fachtige erfahrene verbaan ballevorne agus inis tafjagra tathalt o Tiobraid Árann ach inis ta Corcaigh down a vadni savaron gikamach agus shelf na kaden sonish ge Árann Conall chasin na parke hen shit shachun inis Garrod Carney Garrod bin chagoni fichen dos a godemach smar do spiole sho vesh dude in the himmer Siúd agus Ed Myers ar an nahad slat agus seo chun Ed inis agus sin scilálinn an son ó Ed agus cadí anna se leis seo dul a ruthar ó gcónaí a cha sracha siar an son agus a bhreigean réiteoir isteach ina fóca chun cárta an nachta atá ar cheanda chosantóirí Tiobraid Árann mar murach go raibh Ed Myers tarcha siar an son is tólam sa gomach báid idir a dó fachta geisiúd go héin trónóna agus báide idir a cehar dus na Corcaigh an réiteoir an son agus an cartar fadige an cárta buí son na nachta agus is tóin go bé Jamie Morgan a fuair agus discóráil eile sa inista Ólan O'Donovan tá cumaní sa dain séirí ar Corcaigh nuair atá Ólan istí Selína Lántas a go damta Brian Hayes agus sin seolta thar sa trasnáin aige tíadóíag sin scór mór grí mílte chós na Corcaigh agus be golóir le tacht fós bí siúrálta go son. Sné go díirech nar hasta gos na Tiobraid go ditteach sé amach go móhadís go ngeodís báid agus sin díirech síos le Corcaigh agus há scór facht tapig fachta go shelf na caidan bouta son is ge Ó Conall ach brú diabra chur arón a chanumach de brú a deire réiteoir an son agus mar seach an caintan son le colm Gillespie Son go bé all an Dulvan, the Éile an Chick son. Tá Tiobraid Árann bhuidir chreid na héireann sa bliain 2021. Sní leon dáteach go bhfuil sumachas a chaid sa chunta is agus shelf na cadine se ge Joe Higgins a siúd a teabhar leis a réiteoir a rághfuil Cluiche déantair. Agus túair sé seo, de seile do Conall Grogan, Peile raim siú. Das na Tiobraid As Kimi de so on the Tacham Park das na Corcaigh Neville O'Leary O Douglas Tachtastachan out Colm Geary agus bhí Conall pointála go má sa chiad le me seálaigh an sus sa tarna le agus tá an brapán orda an sunnaistigh ag mór cúil pointéile do Conall ach be golóir eile tastáilt bh san má tastaí mtha cáilú do chluthe canis na mún Tréis tó bhí chiad chéir a chluthe a bhuachtain agus sin gháilúnta chun sanna ga captain na fórna Charlie King in is a dollar ruher Garrod Carney tachtiara cur brewer siúd ach hiachar sin de scór sin scór a chluthe gumsa godísa captain na fórna an san Charlie King agus an dá scór dear nach fachtan sa I guess na Tiobraid tíadóíag in is ga Corcaigh sin an fointas fethe hen na hochta get Tiobraid Árann barna de defointed in na fórna Kikamach Garrod Token son agus Darrow Donovan. Tá sé seo go agus cé nó hasna sé teachtain sé caite bí siúrálta go das nó sé gluthe canis na mún na dunim semach
Mumhan Corcaigh, Galora get Tipperary Árann, Tráchtaire Cluiche so. A caiisiad shelf of walking dead road, it's Niana Shad Marshana, Marta Allen O'Conall and Isha Chowlish, Cadiana Gallen Lish, can I skill say Mark Kelleher? Chastin the Pork, Hain Shanson, Goodin, Tonody, Neville O'Leary. I guess Shachun Myers in Ishkas, oh, Sorkla Goodisa Murgashu, that Shin Erucht. Gillespie Voleger, ach fiechan son stig, all the no Donovan, ni hun chashin swas ria bin chagoni, gober Craobhacha, get hugen chashans gehein, und heide worten na hem woute. Ni gober son a machach, fiechar shot sarchosint and son o Corcaigh, shell of na kaide buater nashaka, but shakail to rishaka, ma ha shakail tika, ha shafach to rishaka, gis in nish, passing son the dear golden no Donovan the rhyme shoe. Fiechar shot botun dance get, Lena Lawn Cool, Tipperary Árann, all no Donovan, Schlick, Buksha, Swas, a hide about the son, Sharonson, Myers, I guess his road, Alinta, Amacha Samache, Ed Myers, and Dasogno and Kitog, and Dasoig about the son, I guess he should, Sholta Harris, trust now on the get Ed, Foganson, Govil Chi Diag, a Chlora Scolig, Goriga Corcaigh. Hey on the hocht get Tipperary Árann agus under the Éile tachon Pork agus sé Árann. Come skill ni here Árann O'Sullivanach. And the Ormond the hot Tráchtaire and all Tommy O'Connor. Agus son gigimid Alex Creed lesh. Agus he shoot a Tráchtaire and all Ben Carey. Marshall the Henry down to get Tipperary Árann. Maar wie so raus und sich hat dann aber schad erst da mach komortes. Da vorne nur was Tipperary Árann. Chirachla Gadisa America, and Level Sabed over the Roard, Roivach Fiach. Neil Dedilesh Fos, I the Chowlo, Agus Deshcore all and Sock, Agus he shin Schulta go hard, he shin Schulta go creen, shin scored on Scott and Son. Oh, Charlie English Foganson, good chief win to fact to get Charlie. Shed as the Mach Cornet, that's the Comortus, that's no forna lagan, summer Corksha, or Vishnachov, Son Damach, Deshika Dulce was a gimmer to Barker Croakig. Spade good the Caharu where a machan saw Shinch Sarwall and son to get Colum Gillespie. Columinish pass Loivish all to Stachan son to get. Hofadele Brian Hayes, Hofadele Olin O'Donovan, I guess Yachar Show, Wachal and Noas Asco, being Cheslau Leshach. Shintro here at Twig Shoe, the Belgian Obrog Samach, the Yarroad Carney, Skilling Chelish got some Chaba, a Hassak Shashar laughing in red. I guess Yakin and Chowling about the son. I guess we'll descore all and son, Shin Sar Hossington son here. I get Tipperary Árann, Mardamach Bod the fact to get Corcaigh. Be sure all to go, Gamach did it. Let Ashter Tipperary Árann to Comorta so. Cluiche Gael to get Corcaigh and Sonach, Turishaga Rov, Emirori, Hurchier and Sonach Scanach, Bertistiginish, Éile, Corcaigh Berta, Emirori, Tipperary Árann, Ashachuninish, Captain the Forne, Dirk Marhodian to get Mionúr, Durlas about Chowlish Hunkeen. Said Déardaoin, Mishnach, Holaka Hardach son, Lesher Roherson, Corcaigh Lesh, I guess on Serchik Brunted. Cadianic Charlie, Fiachasha Shear, Shear Hensha, Marnor Fack, a Thurles was a Horamach, Dahi Hogan in Ish, Dahi, Barn the Feck Higashu, the Pats led door of Machen Sahinish, against Higgins, so Crochet Shin block Alden Sconson, again and ton of the Neville O'Leary, against the Corcaigh attack the Machlish. Aaron Conall, against Shelf the Caddy Kilte and Son, again Aaron, against Serchik Gaelton and Son again. Riger right or Hunkaintilish. Agus carta buí nach ta hit and son. Wachel Conall. Déardaoin clog and solumsa. Go with Chino mat agus tahad am he agus tahad second. Foganson gul fehno mat no marshin. No shacht no mat agus so chach beg. Am coach of gorte ni land out for son. Kan out. Botori and Cluiche, Bishop Collie the Chlech Canish na moon, Bishop son, oh yachant, Lebroch Lino Richte, Buama Hagakiri, and Tachtaire, Gunny Corcaigh. So Corliche or Roti, Hound the Mirodi,
Déardaoin nada go dtíreach cé hánach an cumir go me se ábal til leanún te raigach cíimiid go bhfuil Bertonna daí propáil chun teach an parke do Corcaigh siad son Kieran McCarthy ó Corcaigh Line agus is tólan go bé Sean Coakley ó Douglas buatóirí fé chúdí ag Corcaigh in rig brúibh comórtas an son agus a teachtamach tá Mark Kelleher ó Mala agus nada go dtíreach céile há teachtamach nó sa mé díhann sunna nuair a chiime an chlár ágáardach an son agus Corlaich feachtan son ige Charlie English ó Déardaoin se chunin is Déardaoin scórna a tastáiltha son agus a tastáil go tappaig dáhí hógan deanta go maithaige dáhí mar bhí sellh na caidir caiilteige se caiilte ríisige agus sin ní pas le dar a bhí san go Adam English ach immert chrógacha san ó Adam níor se a cheartaige siúd an chaid san na bhuachtant agus séirchic buatige díreach agus é téis Corlaich a gáilt tá gan na fisi och an park a ríis chun Corlaich a choréir so réitórin son na nachta carta buíon son an tonna daí Kieran McCarthy gan sin is ag teach a second nó mar sin ach an scór mar a bhí gcónaíonn so síana idiag agus sin gá faointas fethe hen an nui ag Déardaoin barna de defointir in na fórna dim semach goil cheann ó matíag fáca do an á am mar sin tábádaí tastáilteos an Tipperary tá scór na tastáilteotha ach nuair atá miróí an nuas Conall Grogan go tá miróí há pointála le son tuair sé seans chuite gcónaí ní chearta aon bhil a chur ar hain Conall á crú féin agus sí sin garid agus deanta go maithan sanna sléigh son go bé Tim O'Brien a tháinig goach leis do Corcaigh sellh na caide an so inis aige Kieran McCarthy siar a hen sé siúd cho fada le Josh Woods ach brú a chur ar Josh cai sé bheith cuaramach ach seo immert bha idir chosantóirí Corcaigh agus sellh na caide i g fear Douglas Kieran McCarthy agus seo annach luaiseach do Corcaigh Glóiseach a thosaigh leis a báideoir agus Lord Park a búilte leonis Colm Gillespie teas na hen sé siúd a fachta ar nasin is aige Colm agus a fachta is aige Ed Myers annach le himar aige Ed Godisa siar cho fada le Gillespie Myers a ríis agus Corcaigh immert chéalmhar wahasan gan éon dahain é chorarach bín daha gcónaí ar a marsa Garrod Carney siar go Brian Hayes siar a hen sé siúd go Ed Myers agus sin scill glóte bhaig siúd an dalamoló chura a gosantóirige spás croithaige go héin agus í sin seolta thar sé trasnáin agus tátas bantas caide feicithe ó fear naimhbán baile bhórne Ed Myers ar na thosaigh an teachtain se caiteach bísúráltacha má gaidí na Corcaigh cáiliú do Cluiche na blianasa go me sé siúd ar an nachad slatchóibh agus tuair sé seo misneach agus breag a róibh is a dul chun cín Déardaoin níl sé san na túirtuas bísúrálta go son sellh na caidin is aige Charlie English a fachtar nasin is aige Thomas Charles Thomas a teabha leis pas láimh seolta seachaige go Fionn Fitzgerald ach Fionn Tarcha chun na talún an son aige Dara ó Donovan agus bísúrálta go nochtaigh Niall Quinn cap ban or go scéal an réitóir Carta buí an son Dara ó Donovan agus má bhí Cluiche cialmhar le Éile sólam gníat fá Cluiche cliste a léich ar a báta son mar ní hastíonmha ar éon bhisneach a thuirt do bhuachalí Déardaoin agus cam na scéal ní hé Dara ó Donovan ach sé Colm Gillespie an nochtach an carta ar a báta son mar leis scéal a gara ach de sé le scórálann agus na Tipperary agus í sin bhailte thar sé trasnáin agus híoch náfuil deireadh ó go fóil be Alex Creed a fuair son cíimiad a sochanis agus sé Charlie English á sínte an bhóta bháin eile agus neadidir go dtíreach cad a hit amach
Ach, sé sean Ciobháin níos don video Tráchtaire agus ná bhí chéanúnta sa raibh mai chin se bhna dí tachan Páirce in ná Charlie. Ach, déanúma go le fácha an sa Cluiche. Héanna de sin tíofaointe díag ag Tiobraid Árann, tí a cethir díag, tíofaointe is fethe, agus na Corcaigh. Agus má gaiirín lo, í seo bhuachtain begus a chugan inar an damáiste, agus go grathíidir an damáiste ar fad sa chiad fethe nómad don chiad le. Cíimiad is níos Charlie English. Cumar Charlie go bhfuil rás an rite. Dar an bulas na hascannaí chutá fachtaige. Anis agus éis leis a locht leantansa. Pas le Deardaoin machchan san chofada le Déardaoin nach brúachar ar dara agus sellh na caide bhfuil sí buaite na sige for na háte a se na clibirta san amach a réiteir ará go leag Déardaoin lábhar a líróda san sa dalamh agus inis na himimeóí. Corachna níos a bhar ar a chéile. Ní gácha Tipperary Árann a le héad san íanamh mar tá sellh na caide a cosán agus sé san tá leistíarach de sellh sanis I g Conall Grogan. Cíimiad is mar tablín a dulchan cainte an son le nail cuin an réiteir dúr éigen feice ag siúd. Agus cíimiad in is go dtíreach cad a thárlóig an so chórá fada go má idir a vertica agus cé go dtíreach an is ar ag réiteir chun cainte leis. Be sé seo samúl go má agus íoch go bé Déardaoin agus dara inis agus stócha go nochtfar cháirta ar ghara. Agus sé agus cén dáthir a gáirta san na stoilm go bhfuil sí sin dubh, cháirta dubh mar sin, brunta ar ghara fágan san go bhfuil cethir díag snell ar a barc ag Corcaigh, ní dócha go bhfuil sé siúd ar neis ar a barc, imimeóir breis ag Tipperary Árann, deiscórála chunis, bearna de defuinte idir na fórne, má airíonn le Conall seo heola thar se trasnáin, be go bearna san leidathe. Gut na buinte. Agus í sin buailte go háirda ige, sin buailte go críní, sin seolta thar se trasnáin, agus túra sé sin ardú anama don na chomhlacathe. Mar bí siúrálta go bhfuil go leor amathe gus na Tipperary. Teachtar neis sa chluicheann sa. Gus gan éon dain éachar an sa ar Josh Woods ach sellh. Idir gic amach sa ríthátach agus cara agus sellh san isteach a lá le Brian Hayes agus a Markleit ige siúd imirt chéalmhar. Ó fear réna hin nímo. Hayes, siar a hen sé sin. Chófada le Garród Éile. Garród gan dát hasan sé siúd sa lína lán chúl na Tráchtaire mohanis. I lár an lína le chúl agus teachta gáir tá Garród Carney agus gansaí le Garród Stracathe. Idir sé seo nistal na Corcaigh. Nimmert na bhrisise suas agus muil a chur leis agus an saorchaic is seo thógann tige Neville O'Leary. Siúd a fiochan leistíarga, chomhfada le Garród Carney hen an íireacht san Garród inis, tá luas ag an bharsa, tá sé alta sleanú leis siad na gramathe rud atá déanta agus sin pas le Deardaoin inis suas chomhfada le Kieran McCarthy. Kieran McCarthy, a seola na caide an sonisteach chomhfada le Ben O'Sullivan. Ben O'Sullivan an tonadaí a crothú spás, agus a crothú deiscórála, agus ná hapag sé leis a deis sin pointe úntach an son ó bhain, agus fágan san inis. Go bhfuil tí cúgdíag agus na Corcaigh. Cíimiad, una dí eile tachan Páirceigh dos na Tipperary agus is tóilm go bé Dylan Fogarty, a teachta seach an áit Fionn Fitzgerald. Sé go díreach. Agus Caid Tipperary Árann sellh a bhuachanta seos, cai sead an chadsan, chuirtwas na Páirce, tá scóir na tastáilt wahas, tá sead a tastáilt go tapig wathe, iad a teachtamach leis an chaid agus deanta go má an son ige ón Conall.
Pas Schultz ge chuig an tonadí an son Dylan Fogarty. Sin pas le dar of shachan so hinish. Dain chair das na Corcaigh agus bhfuil Collish Gaelton son stig tá Déardaoin tóir agus ní piucht ná sásta atá imiróí Corcaigh leis an Guinnesson. Ach, stocha. Go mar an circhic i Éile an áit scóir i Éile. No point i Éile an áit bád i Éile. Score all elimination so guess na Tipperary sin. Sholta Harris a trasná na co. Hen a dói ag inis atá a cason. Chi a cúdi ag guess na Corcaigh. Right Oris on the kindle Alan O'Connell. Agus leis an tonadí Dylan Fogarty. Míide so Josh Woods inis me hamacha Jo an Vertson nach hamacha Jo Lor le Park Hayes son Shú de gram go bouta dernach a hiach be Darrell Landers an bouta so de Déardaoin agus het son inis a dollar an unsi agus het son a clean ver vode agus cadé mar iarachtan son nach relevant tashin son an nummer again right toward agus Jack chun na talún again Neville O'Leary agus má noch doch Corcaigh Déardaoin Caig se álaigh an bhbáta sa réiteoir mar muna inan se bhí discóráil le cartar bháidin sanna get Tiobraid Árann. Stólam sa go batún sin ón réiteoir Niall Quinn agus go bhfuil an tá deargan son le Neville O'Leary ná nachta an chárta nécharir. Neadar chunas ná dínach son agus táach cárta eile nachta fágach son gomach túr diaag agus na Corcaigh. Imiróí i Tráchtaire. Ach, hiach, go bhain na cártaí stig in na bóca ach tá deis scóráil an tuga Alex Creed puinte bháin aimseige go dísa ó Serchiig an aim seoig fear clón mela puinte bháin eile na Corcaigh chéar an máidin son cóirlaigh seachar an son is táin go bé Marco O'Sullivan ó bean trí atá son hir agus ábalta leanúnta raig agus seo inis chuún Alex Creed lena níoracht son agus í sin seolta Harris a trasnáin. Is cíimiid a Ross an Rittige Charlie English mar go bhfuil. Ó sin Shelley a teachtasteach an háit. Cadí annach báid inis das na Tipperary ná médí seolta Shelley bh bhachtar nas a gaid. Sin bhilteach a Jo taobhlín agus deanta go maithán san na Déardaoin. Léiteir go dtíreach Craobh an líróid san na dul agus a fachtaige. Is Corcaigh inis, ní bheith géon dahan éachar son agus Tim O'Brien go Marco O'Sullivan, ar nas go Tim O'Brien a ríis. Agus deanta go maithán san na bouta san naige Alan O'Connell, a seachan soga Ed Myers agus má tá imiróir atá methe bhaim arm san so bí siúrálta go bé Ed atá methe bhaim arm Ben O'Sullivan inis puinte bháin fachta gan tonadí bhfuil an numa go cos céim na tóca gan níl deanta go maithán san naige agus deis goráil eilen so ag get na Corcaigh ach iarracht leis an tonadí Neville O'Leary statan san naige ceanndachas an tóirí Déardaoin Árann agus Harris Líne ach an láb Orda an ordin son a getting more cool marsin. Kick tahda cúig méadar a bheith andas na Tipperary. Go mis gildas na Corcaigh. Gus na Corcaigh an dót. Díra chós córt na polaí ach tá se tamlín fada amach ón máide. Agus bhfuil scór an andas na Corcaigh ó níoracht ní sin builteisteach hí sin seolta Harris a trasnáin agus tá míad a fiachant imiróir le dearbh sa nuair a tháiméad a fiachant Brian Hayes. Be sé beásásta leis an níoracht san. Tí a sédíag sin scór mór grí mílteach. Churasúas ar chláir a scór agus na Corcaigh a chéanna tídíag géilte có a chunig cheartta thuúr dóibh. Dínach an scris ar fad sa chiad féinómatan giad le.
Shelf na cadin is facht nation son the gepadi o key fach and hide falk in the diagige, a facht to get a dara earth, a ficher and brew upon the Corcaigh hor, fadi eggs, a facht nation kunish, a gashachun inish Kieran McCarthy's boss against the Corcaigh, a near Ben O'Sullivan. Abelta an chadsan a gáte de gia deirecht, chas chiú iirecht a fuair sé, Alan O'Connell ónis, pas lávi sholta ge siú de gesellad na cade fachtar nation sonis ge Kieran McCarthy, her nash chofada le O'Connell, agus seo glúise chlúnta chóch na Corcaigh, a cíine ver váide a háisiad, agus is iirecht ar váide víasan, Olin O'Donovan ach lasgáil chan chadsan, agus harris a trasna an a chuig sé, agus siúr alta glananis, siad Corcaigh, a bheith le bucha lína riachta a Leathcheannais Mionúr na bliana sa be sé sin arsúil a gceann tí láidí ag be sé gan beo an sa TG Caragón Corcaigh agus Ciobháin lena chéile ríis. Ná do go dtír a cenáid mé for an chluiche san. An dát nuair bhí an dá ar an le chéile an tapin se caite i maríoch a bort abhastín de stace ach níl onad socrathe go dísa. The Corcaigh siúrálta sa chluiche Canis san ó sin Shelley inis ach ní raibh dearmh ná crot leis a bas san agus í sin seoltaisteach aige haris a taobh líne agus hiachan sa go bhfuil an 60 km mar hunsa ó na daine se tach an parke das na Corcaigh agus sé ó Conall teachtaisteach inis an áit Olin O'Donovan agus éis le locht leanta na Corcaigh beásásta leis sin ach hiacha sa sé ó ma tá bhreise le nimmert an sa agus an chláirsan ordathe i gceann mór taobh líne mar sin. Tá agus na Corcaigh agus fiach, beag cúgur diaga ar náis ar a borca chu go garid, dar O'Donovan, carta do bh nochtach ar siúdach, fiach go me se teachta náis ar a borca agus das is an nóra nochtach an chárta ar a chara an bauta san, gomach lán am a búilte linn fan am go duch se náis ar a borca chiach, ar a dútlif, sé neomat ar a laid am bhreisin sa, tá neomat a bháindra san immerthe, Corcaigh go dtíar go táma bheltinis agus Tim O'Brien deanta go maithaige teachtamach an ramús an agus sin pas le darmhanis isteach go Ed Myers agus ní féidir éon spás a húirt an bharsa agus hiachá sé sin feice go mion minic again Ed Myers inis lena chetóig go bauta sa í sin seolta haris a trasnáin a Edúachal tantu a tuairtas bantas an sa Staid Semple trónónineh pointe eile fachta gan tógánach ach an Corcaigh in se an Cosantórin son, ligan tegur raibh seach an túirt fé an fointe ach freab sin líróideisteach roiis sé spás go héin agus tá an fearsa go ma ní léon dát faoi son. Mar sin fágan sa go bhfuil gáineomat am chuúteh gorta immeran agus sin sár immertan son ó Ben O'Sullivan cé go bhfuil an chluiche buaitecha tá sé fós a gobar donna chéile Brian Hayes Shelf na cadig a siúd, pas fachta ar náise ge Brian inis, a dúr sé siúd fensbreog, lem na chetóig ach le ciúis na breoge is ar fóríle chuig an íirecht son. Ach, tá sé chomá le scór fan drása, agus inis seo cúgur diag ar náise ar a borca agus na Corcaigh, mar go bhfuil, dar O'Donovan, fearmhail an aspaig, agus chluimeimar a ge dar leis agus sa chiad le be siúd rumsan tamreoras ar a bhí agus na Corcaigh acha. Fear a hasan amach ní léon dát faoi son. Ná Ed Myers, seo chúninis, Charlie King, an chluicheamar a Charlie chun na chearta húirtómh das na Tipperary, Dylan Fogartínis an tunna dí a tháinig isteach an son Leathcheannais an tarna le, chofhada le dara Landers iarc mór grí mílteach isteach an sáinis, shelf na caiide buailte gas na Tipperary, cadíana sé leis a glúiseachta, ní ana siad feic na ngrás mar tá Cosantóirí Corcaigh ag gimmert nútála ar fadan son, agus sin sár immert watha. Agus an cic taobh líne, be sé leo son agus deanta go maithan bauta son ag Mark O'Sullivan. An dain séireach lan amach agus shelf a bhuachtain tarnáis dos na Corcaigh. Kieran McCarthy, Siagarí Máideoir, Josh Woods. Má bhín dar sé ar do bhóthir i fiochan sin ní bheith sé sásta. Sa rá go gartas na Báideoir í fnacht sa báide, mar náfuil siad go maithaig mar caiide mo fan borc. Ach, ní dólan go naon tóig Josh Woods leis. Ach, réontlí, seo chúninis Mark O'Sullivan, amach a hen sé siúd, chofhada le Alan O'Connell, Mark Rís shelf na cadig a siúd, agus inis tá sé gan Neville O'Leary. Agus dyn semach go bhfuil rá neomata am chúteh gorte a laid fáca an sa.
na Corcaigh a Cluiche close na Park Garo Daily be sé siúd féisnis agus sí char sin pass Cluiche take Ed Myers agus dianta go man son ge Ed me sé dobal passan I hola seach Garo Carney hí sé Éile heisteach a chan tonna í a tút fence bruk agus tá pointe chomá le báde ag an drásad an gluthe agus pointe úntach fachta an son ige fear Douglas Sean Coakley hí Garo Carney Éile heisteach ach Iachar sin, sí an naí diag fachtagas na Corcaigh. Naí pointe ó bháidí, naí pointe diag an son. Fágan son, go bhain 8 pointe is fécha son, hena tí diag agus na Tipperary agus bhuachan scór son golóir Cluiche. Josh Woods inis take amach ó na bháide. Nim semach gwyl nóma go le. Tá chútah gorte fácan sa hynny shelf na cade ag Kieran McCarthy. Kieran McCarthy, siar chofada le Josh Woods. Tugan sé sin an líróid an eiste chéarann as fachta inis ag Brian Hayes imirt bha ó Brian agus passisteach an sa inis go dtí Ed Myers agus daint sér crothaigh siúd éonúair a fuair sé seileadh ar a chaid Neville O'Leary inis a teabhar leis Colíche déanta ar Neville riail an bhatá seo nimmert ag an réitóir Ed Myers arís tin sé sin siar leis a gaiid agus cosan tóirí Tipperary Árann na trechan sa sé an íirecht mógraí tá chuisteach agus son agus íirecht ar faointin son ón tonna dí Ben O'Sullivan pointe bháin aimse go dísa ach an íirecht san na methir fóríl agus déir clog an sa lumsa Staid Semple go bhfuil cheirnómad go bhfuil chuignómad go le tá amchúteh gorta imthragan Robbie McGrath leis an gicamach amach a Joe Lord Parker ra sé siúd ach fenabhain san céile ach Kieran McCarthy agus tá mar go maith an tógánach ó hán seisteach agus sin pas le dearbh inis isteach go dtí Garo Carney fear hiúntáile a casisteach a crothús báscha stíle sacr chastan sa go Myers agus nóir rhaintse seo seileadh líróid ní bhíon faxi cheannaige ach tút fence bruk agus sin go dtíach á diantaige agus dimseach inis go bhfuil an séómad de an chúteh gortain so tí a fethe fachtagus na Corcaigh sin scór mór grí mílteach agus chuig faointe bhí an tatan se caiteach má se siad sonnatá cáilethe do Cluiche canis na mún tá spántas agus canasíochtacha óhús an Cluiche sáíocht dianta gas na Tipperary ní thugad ar suas riamh ach siad Corcaigh atá cáilethe do Cluiche canis na mún beisiad san áíochan de ríis le buachlíon óíochta I mirófar sin ar an chiadlád an bhí se chuún sé sin ar an Géadaoin ach an scór déarnach an sa a Staid Semple hena tídiag ag Tipperary Árann tí a fethe ag Corcaigh gur míle maithagah as fiachant ar an Cluiche. Seo chun na Corcaigh go rééis agus iad a crothú fáimna de Tipperary nuair a héintse ar an núnsaí agus íirecht mór grí mílteach agus bhfuil sí sin seolta thar se dechar a fearsa stop nuair a héintse ar rúthar agus é sin seolta stacha géige ó Donovan a tút fan íirecht san agus í sin seolta thar se bhua tiidir gicamach agus caiig na Tipperary go bheith cuaramach an sa agus seo chun scór eile os na Corcaigh sehachail pointe cadí anna sin sa se cuioine bhar bháide bí siúrálta chusan an bhéad leis ó Donovan Raim siú níl sé ábalteach sa crinse héin crohínse ábharíns Joe Higgins pas seoltaisteach ag siúd an sáinis agus bhfuil deiscórálan sa agus na Tipperary agus ar deire hir hail pointe fachtacha san tá sé seo is stúran na himmarthan san ó nahad slat agus léite go maithe ar a breabsan ag Brian Hayes a cuioine bhar bháide á sé agus ní a bhacht bhfuil sé chican sa géalte ige Tipperary Árann mar Kelleher trá leis agus sin immer dúnta chuig siú deiscórálan sa agus na Corcaigh agus anis ige Charlie ruharúntaach dianta ige siúd á thocrú féin be sé seo dain tíireach agus a trasnána deachta gáir Brian ach dianta go maithe ige mar Kelleher inis níl scór go dtí sa fachtaige mar ach tá deiscórálan inis agus na Corcaigh agus ar bháide agus sin síoch ige captain na fórna Charlie King inis a dul a ruthar Garo Carney tatíar a chur brúar siúd ach iachar sin de scór sin scór bheith fíoch Níl deidir leis fós agus iad a teabhaló agus deiscórálan sa agus í sin seolta go háir í sin seolta go Brian Hayes siar a héintse siúd go Ed Myers agus sin scil glóte bhaig siúd an dalamló chura ar a gosantóirige
Kieran McCarthy, Seolan na Caddy and Sunnisteach of had le Ben O'Sullivan. Ben O'Sullivan and Tonadee a Craobhacha's boss. Agus a Craobhacha Jeff Sunnish get Kieran McCarthy. And Nash of had le O'Conall, like a Glosha Clown to Hoffner Corcaigh, a kind of Ervode Hoshet. Agus is Yerach der Vode. Agus here Kosh, in fact, a million minute again. Ed Myers in Ishla and the Chetoig about the so. He sent short the Harish a Trasnon. Ah, Perhun Tole. A Cassisteach a Craobhacha's boss, Stiele Sacker Chaston, so Myers, I guess no Reinche, Shell very road, and even fact.